babu kat kitabu turwa kamulakhasul fikr darso en dambugal nayabangal ma yewta en fi zakatin naqdain fi zakka o girde den didi ngaluji din didi ilam famu andu waffaqana Allah wonde Allah subhanahu wa ta'ala on hawrindini men mene wonbe jangude do ben wa iyaka e anjenti do annal murada wonde ko fanda bi zakatin naqdain e zakka o girde den didi zakatu dhahabi wal fidda ko zakka kan e kalise wa ma ishtaqa e kala ko mufti minhuma dido didi min nuqudin immorde e ngaluji wa huliyin e cudariji wa sabaika e ko bornete wa ghayri dhalika e ko hinadum wa dalil ala wujubi zakati e do wadda gol zakam fi dhahabi ka kangal fiddate ka kalisi alkitab wa sunna ka deftere Allah ka sunna ne la don wal ijma'i e fottangol julbe ben qala Allah ta'ala la tedo to don dali walladina ban yaknizuna bin al-dinar adh-dhahaba kangal fiddata e kalisi wala yunfiqunaha tawanon be dépense hali dido didi fi sabilillah fabashirum hum puto bi adabin nodan be lette alim fa fil ayatil karima woni ayatil do on alwa'id kamba ashadidi tidudo bil adabi sabu lette alim musude liman lam yakhruju wonande o yaltina li zakat adh-dhahabi zakka kan eden wal fiddata e kalison wa fi sahihayn arika bukhari ka muslim ma min sahibi dhahabin wala fiddatin ala hay e goto jomiraado kange ma dum kalise la yu addi haqqaha tata o jabal ittude haqqe mun on zakka mudum on illa idha kana sonasi latu ikede yawmal qiyamati nyande dargal sufhatu lahu hunkina noytemo safaihun hunkinande min narin immurde yite yuppe e makko al hadith haka hadith on hatti don wattafaqala imma horebe ben hino fottani ala anna al murada wonde ko fanda bil kanzil madhkur e ngalu jantangu do ngun kanzu janta don fil qur'an ka al qur'an wal hadith ka sunna kullama wajabat ko kala ko waddi fihi mudun az-zakata zakka falam tuaddi tabata ittaka non zakata zakka mu ko duwete kanz wa ma ukhrijat amma kala jawdi yaltina ni zakatu zakka mudun on falaysa bi kanzin haray dum do wonali kanzu haray wiyetake kanzu haray dum don ko ngalu wiyete wal kanzu ko wiyete kanzu kullu shay'in ko kala hunde majmu'un mubindirande ba'do yoga min ala ba'din e do yoga tulindira ha towi sawa no fatater kanzu ko duwoni kanzu mudum on fi batnil ardi ka kandir leydi woni ko asa sorta am ala zuharil ardi ka hore leydi do mubindira kala jawdi mubindirande ndi itta ka zakka ko ndi wiyete kanzu fatajibu no waddi az-zakata ittugol zakka on fi dhahabi ka kange idha balagha siditimmi 20 mithqalan teddale nogay no si wi ama kilo nogay ma garamu nogay bi mana mithqalan e dum don kadi ko façon kontir dum go wal fi dhatika kalise kadi hino waddo ittugol zakka ida balagat sidi timmi mi atay dirhamu temedde didi islami hara ko dirhamu islamu yanko on dirhamu julbe ben sidi timmi dirhamuji temedde didi islami yankoji haray don kadi zakka on waddike haray ko jel ittate ka kange e ka kalise rubul ushur kono yabal sappa bal minhuma imorde majji kanje didi kala sawa'an hino fota ter kange de ma kalise on kana dilatike madrubina kodi moƴƴinaɗi aw ghayra madrubina ma hinaɗi moƴƴinaɗi alay goy foti kodi tafaɗi waɗa kotani ma waɗa kange foti e kodi moƴƴinaɗi miran kodi moƴƴinaɗi goɗɗum foti ko cundi miri ndi woni ko waali li hadis ibnu amrin wonande hadis abdullah ibn amr an aisha ta ko yetta nene men aisha radiyallahu anha marfu'an hadisun ko bantaɗo annahu koni kana nelado latke ya'khudhu hibe jettayno min kulli 20 mithqalan e kala misqal nogay kange hibe jettayno dum nisfu mithqalin feccere misqal rawahu ibnu majah wa fi hadis anas e ko ari hadis anas radhiyallahu anhu marfu'an hadis on ko bantado fi riggati e kala kalise labudo don kadi nelado jettayno rubul ushurna yabal sappabal muttafaqun alayhi war riggatu ko wi'ete rigga bi kasri ra'i sabu ko ra on masira kon poccalle wa takfiful qaf
e ko gafo on tawi kon himo foygintina o siddaka bimana rigatu wona riggatu hiya ko fanda don alfiddatul khalisa ko kalisa labudo poy madrubatun wadado alego moƴƴinaɗo goɗɗum kanat madrubatun moƴƴinaɗo goɗɗum kanat lati aw ghayru madrubatin ma sina moƴƴinaɗo goɗɗo tawtun ko kalisa labudo wal mithqal ko wiyete mithqal fil asli kalasil miqdarun ko eɓɓore eɓɓirde ko etorde etirde minal mawzini immorde ko peesirte wana si wi'ama shariyare ma si wi'ama pooti ma si wi'ama kiloru ma si wi'ama kala ko etirte ko anda kon ko ɗum wiyete mithqal qala al fuqaha fahamu be islam be maki wazanahu nelaɗo Allah on peesi ɗum 72 hibba afwan qala al fuqaha jomiraɓe gande ɓen jomiraɓe fahamu ɓe maaki waznuhu eɓɓore mum nden ko wiyete ko mithqal yiru mum on awale goye peesande mum nden 72 hubbata sha'irin bimana ko embere gabbe ngawri 72 gabbe 72 ngawri embere ɗum ɗon on teddedi ɗum ɗon ndin ko embere ndin teddedi ɗon wiyete misqal ma embere ko ɗin ɗon miɗan hun kun gabbe 72 ngawri hebbinta ko kun ɗon wiyete misqal mina shairi immorde ngawri almumtali hebbina ɗum mu'tadilan fonna ɗum mesira ɗum almiqdar e eɓɓore nde wa nisabu dhahab nisabu kangeden bil janihi ɗum ɗon kadi ko janihi saudi on kangeden kadi ko de mesirtede ko wiyete ko janihi saudi on ɗum ɗon kadi 11 janihan ko janihi 11 wa salasata asba'a janihin ko ɗum woni tataɓal jeeɗiɗaɓal janihi on janihi kadi toujours ko etir kun saudi en ɓe ko ɓe etirta kanŋeɗen ko ɗum wiyete asba ko ɗum wiyete janihi famike ka wa nisabul fidda nisabu kalisi on kadi bir riyal arabi saudi ka riyal buuɗi riyal arabu saudiyan koɓɓe 56 riyalan ko temeɗɗe 5 afwan ko 56 riyal aw ma yu'adil ma kala ko wawete mesirirede sarfuha piri ɗiɗo ɗiɗi on coggu ɗiɗo ɗiɗi on devis ɗiɗo ɗiɗi on minal waraqi ka buuɗi kaaki annaqdi ngaluyankoji almustamala gollitirteɗi fi hada zaman e ngu jaman men ngu wonɗen ɗo hande wa yukhraju hino yaltine min adhahabi immorde ka kanŋe wal fiddate ka kalis ida balagha si timmi kullu minhuma gotel kala e majji kanji ɗiɗi an nisabul muhaddad lahu o ɗo nisabu ngal ɗo geɓal eɓɓanangal muɗum fa akthara ma ko ɓuri ɗuɗude hara yaltinte muɗum rubul ushur nayaɓal sappaɓal jonnon ma yubahu konko dagani li rajuli gorko on lubusahu ɓornagol ɗum min addahabi immorde ka kanŋe wal fiddate e ka kalise yubahu hino dagani li dakari gorko an yattakhida nde jogitoto khataman hurundare min al fiddati immorde kalise ɗum ko labana ɗum gorko julɗo ɗum ko sunna gorko julɗo ɗum ko jeeya ɗum e pinal makko hurundare kalise e ko jeeya ɗum kadi e ñintingol sunna nilaɗo meɗen muhammadun sallallahu alaihi wasallam li anna nabiyya sabu annabajo allah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman o jogitino hurundare min waragin immorde e kaaki mbuuɗi kaaki ɗi muttafaqun alayhi kono ko immorde kalise non wa yahrumu hino harmi non alayhi e makko kanko gorko julɗon ittikhada al khatima jogitagol hurundare min adhahabi immorde e kanŋe sabu fagadana han nabiyyu sallallahu alaihi wasallam gom ɗinelaɗo allah on haɗi arrijala worɓe mofte maɓɓe ɗen ani tahalluy cuɗorgol bi dhahabi kanŋe e wa shadadin nakir ɓe tiiɗini felore nden añugol ngol kondanugol ngol ala man faalahu e dow on huwuɗo ɗum wa qala sallallahu alaihi wasallam ha kamɓe nelaɗo ɓe maki ya'midu ahadakum ene goɗɗo e mon tewto pas o faando o ƴetta ila jumratin faade kembure min narin immorde yiite jahannama fa yajalha waɗa nde fi yadi ka jungo makko goɗɗo e mon tewto pas ƴetta kembure yiite jahannama waɗa ka jungo mum o oye a ko wana noon legoy mo ƴetti hurundade kanŋe o gorko julɗo o waɗi ka jungo makko
wa yubahu no dagani non li zakari worbe aidan kadi min adabi immorde kan ngeden ma da'at ilay hajatun konko haaju on noddi mun konko Allah hali on noddi mun tata ko be dum do wade be kan ngeden en hattengini e majje do be de gollitire do haray embere kun don kadi no wawa daganade gorko ka anafin wano ko wiete kon ka anfin wano ka kinal waribati asnanin e habbindirgol ñiije bi mana ko fanda da ka anfin wano ka kinal bi mana ñuirgol kinal masalan harahingal seki harahingal barmi waribati asnanin e habbindirdum ñiije bi mana ñiije on tigi den no yayli wadugol don morahum kanne bisa hakkunde ñiije den don fiyo beydu labede non kadi hino dagi lianna arfajata bun as'adi sabun odo bata atajino anfahu kinal makko gal yawmal kilab nyande o gere wi'etedo kilab fattakhada anafan o jogiti kinal min fiddatin immorde kalise fattakhada o jogiti anfan garahum morahum min fiddatin immorde kalise fa antana o tarikum o habbikum alayhi e hore kinangal فأمره النبي أن باجان صلى الله عليه وسلم يمرمو فاتخذ أجوجتي أنا فانغارهم من ذهب إمر دي كان كدي أو حقكنا المكونغال رواه أبو داود والحاكم وصححه جونو ما يباح كونكو دغاني للنساء ونان سنة بين التحلي به تشدرغول من الذهب إمر دي كان والفضة كاليس يباح وينو دغاني للنساء سنة من الذهب إمر دي كان والفضة كاليس ma jarat konko dogi aadata hunna aada mabbe bilabsi bornagol mo e mulle shen e kurunda awa ko wadete ka kinal ko wadete ka koyde kala cudari di tawata aada sonnajo hino e bornagol kange ma kalise hino daganimo li anna sharia sabuna sharia on abaha lahunna himo dagani be at-tahalli cudorgol kange de kalise de mutlaqan furay hino fottana قال النبي أنا بعد صلى الله عليه وسلم ماكي وحل الذهب والحرير كان ندين حرير دجنا نام لإناس أمتي رأي بمفتئان وحرم دهرمنام على ذكورها إدو ور بمفتئان رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي فدل دندو ينتندين على عبادة التحلي إدو دغغول تشدور بالذهب كان ندين والفضة إكال سدين للنساء ونان سنة وأجمع العلماء إبيكدي jomiraɓe ganda ɓen hino fottani ala dalika e dow ɗum few tamama wala zakata e pi kadi zakka on waɗɗaki goyi fi holiyin nisa'i e nder cuɗari sonnaɓe min addaɓe immorde ko kange o wal fiddata e kalisi o ida kana sarti si tawi woni laatike mo addan ko heɓilira ɗum ko soodira ɗum ma ko tafira ɗum ma ko moƴƴinira ɗum lil istimal fi ko gollitire faqat aw lil i'arati ma fi ko luɓe joni sonnajon o soodi kange den ma kalse den kono ko fi ko o wada kotani ko wadiri kotani dimma shed on ko fi ko o nganno ko fi ko o watto ka not makko ko fi ko o watta ka kolli makko e fi ko luba kala sonnajo juddo hato jindo dum do ko valeur mum on duudi wo ko duudi haray zakka waddaki dum do li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado laysa fil huliyi ala e cudari ko sonnajo cudorta kon zakatun zakka Allahumma si tawi woni an a woni sodowo non bagaje kange e chaine kange e mulle kange masalan a woni no yeeyito ɗum an hiɗa waɗani ɗum boutique ma ɗa waɗani ɗum place ma hiɗa rondi ɗa jindinde yeeya haray ɗum ɗon andi anna foti ko a gorko foti ko a debbo haray anna ko cuɗora sodirɗa haray o ɗo koko o yeeyita haray o ɗo ko commerce haray o ɗo zakka ittete mum wona wi utun cuɗari ndin ittantake zakka sikken ha yeeyowo cuɗari ndin yeeyowo cuɗari ndin on kanko ɗum ɗon ko marchandise wona cuɗari kanko ittay zakka mum famike ka rawahu tabarani an jabiri ko ƴetta e jabiri bi sanadin daifin e tugurde lowde kono tugurde nden ko sellunde go lecirtende lakin skoni ya'dadahu hino weɓitano ɗum hino sembina ɗum ma jara konko dogi al amalu alayhi gollitirgol goɗɗe hoore mum wa qala bihi hino yewti fi muɗum jama'atun jama'a ɗuɗuɓe min as-sahabati immorde sahabaɓe minhum mino e maɓɓe Anas wa Jabiri wa Ibn Umar wa Aisha wa Asma ukhtaha e Asma bandira makon kanko nene Aisha qala Ahmad Imam Ahmad hino maki fihi fi muɗum an khamsati min ashabin nabi gayi ko ƴetti e jowo e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam wali annahu e wonde no ɗum ɗo
e udila bihi ko mesirirte ɗum e hoore muɗum ko mesirirte ɗum sabu mum anin nima'i faade ko niminorte ila fi'li faade gollitirgol mubahin ko dagi ashbaha thiyabin ko nanditata e conki albadla funsaɗi tun ko ɗum woni sakaɗi tun fi ko ɓorne wa abidul khidma e jiyaɓe ko ɗum woni kurkorteɓe wa durun e galleli asakna hoɗeteɗi bi ma'ana kanko imam ahmad himo maki fi e nder yewtere nde ƴetti e nder jungo jowo e sahabaɓe nelaɗo ɓen wonde man na cuɗaari sonnajo on ɗum ko eɓɓidirte ɗum tun aninnima e fi hunde mawninande fi hunde moƴƴinande ila fi'ilin mubahin faade e golle dagiɗe ashbaha thiyabin ko nanditata e conci albadlati ño'aɗi moƴƴiniraɗi fi ko ɓorne wa abidin e maccuɓe sodaɓe alkhidmati ko kurkore ko gollitire hara wona fi ko yeyte wa durin e galleli asakna hoɗiraɗi haray e shendi kanŋe ɗin e kotani kanŋe ɗin e bague e mulle kanŋe ɗen e kala jolo ko hoy kanŋe koy haray ɗum ɗon naati e kala jawdi ndi andanɗa hoore ma maccuɓe wonaɓe gollinede ɓen kadi ko jawdi kono ɓen kadi ittantake zakka otoje ma e motoji ma ko tawata ɗum ɗo koko waɗɗoɗa jinda e hajuji ma ɗum ɗo kadi ittantake zakka galleli kadi ko ɗi ɗuuɗi o sewni koko hoɗireɗi darna naafi ko yeyte haray ɗum ɗo fo ittantake zakka haray cuɗari sonnajum hino naati mi mana udila bihi haray ɗin ɗon hino mesirira e ɗum ɗon hiɗi yeridira e ɗum ɗon famike ka wa in a'adda al-huli lil kariyi aw a'adda li ajlihi yiltoɗe wa in a'adda al-huliyu si tawi woni cuɗari non sonnaji on sodama ɗeɗo kotani ma ɗeɗo mulle ma o ɗo chaine hebilirama cuɗari ndin ndi hebilama lil kura fi ko luyne mo fokkiti koyo ar ɓorno luwa fi e nder ñallal ngal o ara o artira o yoɓa tel tawi woni ɗum ɗo hebilirama fi ko luwe aw a adda ma o ɗo kanŋe e kalisi ndi cuɗari ndi hebilirama li ajli nafaka mi mana sabu fi ko waɗe dépense ay ittakhada masala legoy jogite rasidan aynirɗu lil hajati fi ha jonta koyo wonu ɗon ha si haaju men jawdi yani yeyten ɗum ɗon waɗen dépense e o haaju fewnditiɗo ɗo aw idda ma heɓirirama lil ganiya fi ko yondinore fi ko alɗinore tun walline ndaare miɗo mari tel na fi tun ko ɓorne aw li iddikharin ma fi ko mare ta kon tigi so odiri kanŋe ɗen ko fi wata o ñaama mbuuɗi laaɓuɗi ɗin ɓayle kanŋe ko neeɓi o fuutata waylata o inna yo ƴettu mbuuɗi makko ɗin o waɗaɗi ɗon ɗon haray maray waalo jawdi ndin kadi ɗon mo andi ndi ɗuytotako aw lam yuɓsat ma fandaraka bihi e cuɗari sodani din shay'un hay hunde mimma sabaga piiji feƴƴunoɗin nanen fa huwa haray ndi cuɗari ɗo baagin ko ndi hedditindi ala aslihi e dow lasili mayri on haray tajibu no waɗɗi fi e mayri a zakata zakka famike ka haray ɗon zakka ittete muɗum few li anna dahaba al fiddata sabuno kanŋe ɗen e kalisaje ɗen tajibu no waɗɗi fihi ma e majji a zakata zakka wa innama sakata andu ko fukkoto iwa wujuba ha waɗɗagol majji on fi ma uidda ko fi kon ko heɓilira lil istimal fi ko gollitire awil ariyati ma fi ko luɓe harana ko luwine fa yabqa heddo hande kadi wujuba ha waɗɗagol muɗum ngol fi ma addahu fi kon ko heɓilira fi muɗum alal asli ka asli ida balagha si timmi nisaban nisabu bi nafsihi fi hoore mum kañum tigi aw bi dammihi ma sabu moɓidirgol ɗum takkoya hawtinira ila malin akhar faade jawdi go fa in kana silati ke dunan nisabu wona ko timmi nisab walam yakun lataki kadi walam yumakkin newaki kadi dammuhu wattudugol ila malin akhara faade jawdi go haray fala zakata fihi haray ɗon kadi zakka waɗɗaki e nder mayri illa ida kana siwona ɗum laato muiddan ko heɓilaɗo littijarati fi commerce fi ko yeyde fa inna haray ɗon tajibu zakata aray zakka no waɗɗi fi qimatihi e nder valeur mum on e nder mesure muɗum on e nder qima muɗum on hokkumo tamwihi jonnon hukumu ñawre tamwihi mawninirgol kanŋe ɗen ma kalise ɗen alhitana miro on jimbangal ta ko kanŋe kalise
wada jimbangal ma ha to fitun kanyum ko lando ma kanyum ko patron ma kanyum ko kanyum jogi ngaluji leydi ndi wa ghayriha e mawni nirgol kangen e kalson pijigo harawona jimbangal bidhahabi kangen e wal fiddati e kalison watti khadil awani e jogitagol kangen e kalison miran moƴƴinira pileti wal kange pileti wal kalise ta kanyum ko don nyamata e kuyer kange gobule kange masalan tum minhuma e majje kanje didi nyawore dum don ka islam no dagi kano harmi ya harumu hino harmi tamaman an yanmiwahu e nde do kange e kalise nde dum mawninirte sagu fon kippudi dalwal wada dalwal kange masalan aw ha'itin madum miru wada miru on kange bidabin kange aw fiddatin madum kalise aw yumawwiha madum mawninire shay'un guddum min as-sayyarat imorde otoje wada oto wal kange aw mafatiha ha madum sabije oto wangal ma sabije galle den wada dum mawninira dum don moƴƴinira dum don bihi ma kange ma kalise kullu dhalika kala dido haramun hino harmi alal muslimin do juldum foti ko juldo gorko foti ko juldo debbo ko fi on wadi otowal kange madum kuru kange madum dalwal kange madum miran kange hino harmi ma sabi kange wa yahrum hino harmi tamwihi mawninirgol dum do kadi galamun kadi karambol aw dawatun madum nyawndorgol bidabin kange fiddatin madum kalise ko fi on wadi si dum no harmi wi den li anna dhalika sabu hino e der dum do sarafun feƴƴintingol buufugol jawdi ha feƴƴintina wa khuyala e manti e bungo masalan inne pistolet kari on hari ko kange ma finkari kari ndin hari ko kange ma attention on bikkum o windirtam dum ko kange ma o miram mo nyamata on e mun ko kange ma danke ki o walo tokin ko kange ma to al makko ngal ko kange dum don ko hunde harmude parce que jawdi ndin di yettama ndi yebama hande kati wa yahrumu hino harmi ittikhadul awani jogitagol miranji moƴƴingol miranji min adhabel fidati kange kalise aw tamwihi aw tamawwihi ma dum mawninirgol dum al awani miranji din ala miran ona kange man na o kalise kono hara ko kange den e kalise den beedita e hore miran on be dalika e makko kanko miran on qala sallallahu alaihi wasallam maki alladhi on yashrabu yarir fi aniyati dhabi miran kange wal fiddati e kalise inma yujarjiru yo andu ko lonji ko gulgulunni fi batni kande red makko nara jahannama ko yite jahannama sabu on fo ko tawi kon ko miran on ko kange ma ko kalisa kama annahu wan woni kambe ne laado kadi yastaddul wa'ida hibe tidini kamba on kadi mojja ala man labasa e do on burni do khatama dhahabi hurundare kange min arjali imorde kaworbe walakin skoni ma al asafu wondude e sunagol e yondinagol seeda e mettende seeda wondude e mettende buyde tara ya ba'dal muslimina yoga julbe go yalbisuna khawatim adhabi tawayi be borni be watti hurundare kange fi ajim ka juude mabbe don hebe ya ghayra mubalina harawna be hakkita be kadbil wa'idi e kamba ko ne laado kambe kon fiido aw yajalunahu mara kambe be majja be anda nambara mum be anda dansere mum dum ko mettende molanande wonande faamudo dum do no harmi so yi dum do ko wali be inni en mal asaf wondude sunna fal wajib ko waddi kon ala haulai e do be do borni be kange ma kalise at-taubata ko tubu gorutto ila Allah min at-tahalli sabu iwgol e cudari bi dhabi kangere ndin be mana sabu portagol hurundare ndin okkitirande ma yeytande henya tuba kadi rutto wal iktifai e yonitorgol duwani yondi norgol bima abaha Allah konko Allah subhanahu wa ta'ala on dagini min khatimil fidda imorde hurundare kalise ala ko laba buri dum honande gorko fa fil halali e ko e der hunde daginde den ghaniyatun ko e der dum don aldi norte fa fil halal ko e der hunde daginde den ghaniyatun ko den don aldi norte yondinore cudore anil haram gaay ko harmi kon acce don kala ko dagi kon hatti on tigi watte hatta don seede on dare aya qur'an Allah dali o man yattaqilla kala huldo Allah o yondinori e ko Allah daginani mo kon o hatti e ko Allah daginani mo don o ronki hewtude ko harmi kon o wodditi ko harmi kon yaji alallahu makhrajan Allah wadana mo yaltirgal e kala tampere sattende ko hebi wa yarzuquhu arsikamo min haythu la yatasibu nako ka usikiran faman yatawakkal ala Allah kala hawlor Allah fa wara Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yidu don anyu don bali fa murihi o timmina yamirore makko fiyaake makko o fodore makko nde fodi den o timminende ala sakko to don la mania
ala hado dum qad ja'ala Allah Allah wadani li kulli shay'in qadra nas'alullah en torano Allah lil jami'i denda nangal wondo jangude e wonbe jentade e finance be ha janga eden torano fo al basira bimana yi'ugol taskagol fama fi dinihi e der dina makko kan wal amali e gollitirgol bi shar'ihi shari'aji dina kan wal ikhlas e labbingol dewangal pos liwaji harako fi yeso Allah gol subhanahu wa ta'ala redal sumede on kadi ko do hatti hara yilto de rewto den dum do kadi kala ko famini ton alhamdulillah shukru lillah yetten Allah ko famina ki wo enel haray haymin wata on felan wona fere ma Allah subhanahu wa ta'ala enela do makko on haray ko tori ko yon torano lan Allah du'a yafu ye kala palji ko yudon der ton andon daron anni e amaron daral gollande anni e an on ko fi kala musibdo an juldo nano hala kami wawlata kam won do e der abima Allah on gine yenjo e ko hina pullo e ko hina